Hene ke sengi pulit ke Shillong kila pendon kam da ki dieng lati bat kawang tiagas ya ki nong yele persya ki badai na ke seng New Trap Integrated Territorial Organization lani hitu hajan ke Greater Post Office ha Shillong halor ke jing temu bandrung Shamain Secretariat. Mene ke seng kala pelong ya ke jing ya pat ba na SBI Main Office Shah Sadar Police Station ban senran ya ki nong elam ki bala syakot hajar ha tenat pulit bat ki lapong ya ki jain pong ke bayong da bakam ba ka pen ken ya ke kendon chispa nyop huwei jong ke CRPC. Hadian bagi lami na police station ki nong persya lembat ki nong elam jong ki la persang ban lektur Shah Secretariat hendai ki la syak pensangi eno ha ki bawa pulit hajan Shillong Klop. Na kani lami ke jinge kulmar pedeng ki nong yele persya bat ki pulit bat ki pat ba ki la pet kulmar hadian bala siat da ki tiar pensat khamat. Agajuk ke por sembut menteri rangba ubadai peidru ikatnat ke kampo yeng uba preston tingsong uleda ia ke jinglek ki pulit bat ulaong bagi sokar ke hap hapo ke jingkmi jong kariti sensyari ula kentu ya barok kinong shong shnong ke jela bakentup ya ke seng bahalang bakim dei ban penken ya ki an namar ke an kan trekam katkum ke jingdon kam. Yang yat na ya syok na yadan namar baka aing ka don tesle endo laji apa teng ki ong hana ba lebe nyu kulit kata de ka banga kwa benong so benong ba kinu ni ai kalat kat kum ka kendon jo ka constitution jo India ba ngimla man sim ya ka ai la ba jo ni don la ka jong ka betang don la ka jong ka hok ban protes di don la ka jong ka hok kang bahap ni protes to nya ya da kleti ba de ba ne kenang ba ko mo ki kanung dan gaji ya